U velelepnoj vili Jelena, najbrojnije, najuspešnije, najsložnija srpska porodica Karić proslavila je krsnu slavu Sveti Jovan. Proslava je počela na bogojavljanje 19. januara svečanim činom osveštavanja i rezanja kolača, milošću njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Svečanom činu prisustvovali su članovi porodice, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, članovi diplomatskog kora i drugi gosti. Karići tradicionalno lome slavski kolač na bogojavljanje u večeri pred sam dan slave u prisustvu najstarijeg člana porodice, Danice Karić, koja monaški život provodi kao mati Angelina. Sve goste pozdravio domaćin slave Dragomir J. Karić, dok je poglavar Srpske crkve, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, blagoslovivši trpezu, poželeo da brojne porodica Karić proslavlja svoju krsnu slavu još mnogo godina, bilo da je na okupu ili rasena po čitavom svetu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej govorio je okupljenima o značaju složne porodice, poštovanju narodnih običaja i vere, a nakon toga se osvrnuo i na velika i dobra dela porodice Karić. Tokom večeri crkveni hor je pevao 7 tropara, a okupljene zvanice su uživale u svečanoj atmosferi i brižljive pripremne večeri povodom krsne slave porodice. Ja se još jednom zahvaljujem u ime porodice Karić, naše mati Igumanije Angeline, braće Karić i sestre Olivere i svih Karića koji danas ovde nisu mogli da dođu, u ime i moje supruge Hape, snajke Milanke, snajke Slavice, zeta Novice. Mnogo bi trebao da nabrojim sad, Bog dao ima nas i što reče naš svetejši patrijarh, a ovo važi za vas Srbe, normalno i za Ruse i Beloruse i za sve ljude dobre volje, da, znači, dobro bi bilo da ima i 1000 ovakvih porodica sa ovolikim članstvom i familijom i porodicom. Sveti Jovan je slava najprestižnijeg i najstarijeg privatnog univerziteta u Srbiji, Alfa Beka univerziteta, koji je osnovala porodica Karić, a na inicijativu lidera Bogoljuba Karića. Na sam dan slave, tokom prepodnevnih časova, studenti, profesori i prijatelji univerziteta okupili su se u sali gde je rektor univerziteta, profesor dr. Mila Popović-Živančević, održala kratki govor s osvrtom na prošlu godinu koja je bila veoma uspešna za ovaj prestižni univerzitet. Narodni poslanik i počasni član univerziteta Dragomir J. Karić presekao je kolač sa sveštenim licem, a potom održao inspirativan govor studentima. Posle podnevni časovi bili su rezervisani za svečanu večeru u vili Jelena povodom krsne slave Sveti Jovan porodice Karić. Gosti su počeli da pristižu oko 18 časova, a srdačno ih je dočekivao narodni poslanik Dragomir J. Karić. Okupljene zvanice nisu krile dobro raspoloženje, podstaknuto prigodnim melodijama i brižljivo spremanoj postom trpezom. Nažalost, s obzirom da porodica Karić duže od 10 godina trpi veliku nepravdu koja je počela prinudnom privatizacijom Optela, a potom i politički i ekonomskim progonom najmlađeg brata lidera porodice Bogoljuba Karića, prisutni su porodici prvenstveno poželeli da budu ponovo na okupu, srećni, složni i uspešni, bez otežavajuće okolnosti, te da narednog Svetog Jovana dočekaju zajedno sa njim. Obeležavanju krsne slave porodice Karić, Sveti Jovan, prisustvovali su prijatelji porodice, verski predstavnici diplomatskog kora, ugledne ličnosti iz javnog života, kao i zaposleni u Karić fondaciji BK Alijansi. Prisutni su se pozdravili sa domaćinima u dobrom raspoloženju i lepim željama za najbrojniju, najuspešniju, najsložniju porodicu u Srbiji.